I'm not aware. So many issues are there. Yes, sir. Yeah, I'm not very aware. I'll get back to you. Your contact number is here? Yes, sir. Yeah. Okay. I'll try to try to help as much as possible, whatever is within the limits. Yes, sir. No, I'll do my best. Okay. Thank you guys. Thank you. Thank you. Di Konrad ular cũng nửa bàn ya kata kejungan mi jopi buat Konrad. Dia nadu nyau tarik umi, Ah. hajar arpo, Ah. san. Dia pun tahu lah ular ban penyo yang ai kakam. Ah. Dia la ai ru ka phone number jong iwei I officer jong u. Ban pej habaya day batka kanina jimpan bej ka kam ka jam na ka ka jong ah. Ah. Habaya day bat kata ken kila ayang ako phone number jong iwei officer kita di ba Alex ma ka ba ide ma I ban pan pej habaya day bat kata ka kam ka jam ban penyo yang ai kata ka kam ka jam ken. Ah. Ti yong bej to so ngin sia kren ngin sia pan bej ban penyo ai pi. Kitang bangam juyo ai kita ki kam kat ka ba I ila ba nga pentip siya iba nga apply kam hangta. Ila pun you tahu officer. Hoy nga phone. Uang kum no. Men ha benai Oktober ru ni November ru ni kum tu ngadang phone. Ah. Te undon basim. Te hadin pada nang tu ngala ngatarai ibaya yo I hapo media kila yo I bang na keren ha media. Yo nga balay la kata por CM mo kem patembek ke kam ke jam na benta jo nga mo. Ah. Kabakala don ka wi ka kam ba. So jong uhi ula da congrats lupa yang ah wong hana ba congratulations bang na pendek kita ka kam itu hapo Captain Williamson Sangma University. Dia lali ya kenduru bat nga sa timar khamat bar itu visi. Dia ila ong hiru wan ra kita ki kot kisla badon kam. Dia nila don ka jing yakran suthu hiru. Ha ha. Ba ladangan withdraw no ya ki scholarship baro khot kamut in ay yang ata kam ka jam hite ngala menjur ngong to la PI shwa yang ata kam dengan sa withdraw no maladangan pat yo ay ka kam akti pat kunungan withdraw te mentap dia ke bas musi kolong ba yo respon su nang te nalor kata ka scholarship ru ngakhen yo su mentala la jam lai benai ngakhen yo Klam yo su. Oh, kila kami ke scholarship jongaru na syate dengan tip bagi kan dengan ada phone syate syate cakap puliru tiki om nangin sa pempet tambah haduk mentak kesmi nga klempat yo I barung kepisah sa account jonga ke bang ade ban yo dia nata kadaw ka ba penlong yang kalong bang bansing hapan syong ni hayo ban kamay kadhala mo Teh kadai. nga habala Ha. Jadi kata ki Toh. Toh kong.